Pasalamat gyapon ta matas nga hantod karon nagpakuha pang bag sino tinuod ginagbay ra ilang deliver pero arang-arang man pud ang presyo makapalit man gyapon sa kurodo or makabawi sa starting. Kining bangka matas mo nilas na mo gihabo ano kung napansin ninyo medyo ngit-ngit atong kamera matas kay naay aso pero aso kana sa ice matas kay perting pagkabugnawa ang ice bakan. Abi na ko matas bang sila ilang kuha no nakakuha man pud sila pandawon nga perting pagkadagkuha tan-awar gud na hapit na mo topong sa tao ang kataas ana bali duha jud nakadagko matas ug naapoy gagmay ana. So dalon na sa timbangan basta buntag sayo manggod mahal ang presyo ana. Karon matas pag umaghabuan nino mobalin ko sa Pikas Market kay na ako'y amigo dito nga gahabo og lupoy kay dagan silang dunggo iya kong gihanyo nga patabangon og habwa didto. Kini nga area matas lahi na pud niya kani mga bangka nga akong gipakita sa inyo mga gagmay lang ang gadunggo diri bawal ang dagko nga lansa diri or dagko kaayo nga poso diri. So ang nga dunggo diri puro lupoy og tulay. Isa na diri ang akong amigo nga naa si Soke mao bitaw nang iya kong patabangon kay dagan silang dunggo nga lupoy. Karon matas lahi ang diskarte sa paghabwa diri no kay didto sa bangsi naa toy tulay nga imong agi-agian diri matas kusa jud ka moambak nga basa ka paghulog ang isa ka banyera dira imo jud nang guyoron padulong sa daplin nga nakabutas pa ka. Karon matas unsaon tay pagtabang na kog langoy ani matas nga wa man ay mo videos ako ano nakalimot man day ko kay kung langoy lang iskuta matas hustler kay ta ana bisa pagduha ka buk banyera kaya na to na guyoron nga nakabutas pa. Kung magpa-video punta sa atong kauban matas unya danlog biya na dira basig ma-slide pa hinuon madisgrasya pa tong cellphone na maora gidangat. So atong gihimo matas ato na lang gidayungan ang atong amigo para mapustlan pud no. Pero ang isa ka kamot ana naka-video pero okay ra matas balag nagkalisod basta makaisda lang ta. Sa tinuod lang matas pwede ko ta dili mo tabang no kay makaisda man gyapon ta kay ato man ang kampi pero maluoy na lang kasi ilaha ba kay ilang suki manggod nagsupot-supot og donggo unya sa isa ka bangka mokarga man nagpolo o 15 ka banyera upat lang sila ang gahakot tapos sa uban wala na may mohabwa dito mo nang ato tabangan. Dili mo na pwede nga pag humani mo sa isa ka pambot dito na pug ka sa isa kumbaga pasunod dili jud pwede kinanglan kumudunggo ang lima dunganon jud na sa gabwa kay uban man gud aga-apas sa presyo nga magmahal-mahal pa unya kay lupoy man ni mo bagsak pa pagkataod-taod ang presyo ani. Matats! Oh ha, atong idol ha. Kani itong ipangayo matats, ato po ning hatag sa mga UI. Oh, grasya na. Oh, gracias. Ikan sa National Park. Grasya na matats. Og mao na ni ato natigo matats hapit nito nga sa Baldin no kay duha man ni kabangka ang atong gitabangan karon kay naka-income naman ko dito sa bangse ato tong ipanghatag ang uban og dagan salamat sa bangka nga atong gitabangan dira kay nakagrasya jud ta. Og naapay gusto matats gihatag sa atong followers no grabe jud kabuutan ni atong nga idol oy kada agi na ko diya hatagan jud ko ana nila ako na lang koy modili usahay karon kay daghan man na ilang gihatag ato po nang ihatag kauban ang lupoy.